Tuh ya Allah, masa kok burung apa boleh rai. Lalu 15 kali siapa kalan. Apa kalan bi anan bupati itu bondo. Lah burung boleh. Nalle kanan gubernur. Burung boleh bolan tandi tunya tandi benda. Ngalle kanan Kapolda ya. Pas burung apa boleh masa ini. Tuh, ada karen siapa pasar. Jalan goyang berempat ya. Heng. Hei. Hei. Mak sedih man, Heng. Iya datang boleh. Ada. Deh. Nangis nih. Bon ke laki. Tak nangis jangkong, kau tak nangis. Mentang datangan nolok salaman apa dia iya? Engkau lah rakan dari jauh mulai gelap ban nangis tinggi. Mak sedih ban, Heng. Mak nangis ban, Heng. Ada. Hari ya le, benih beremah le. Engkau saya dari serbuk 7 keliling. Petong lekso. Iya mula 7 keliling betong lecture. Cak nyengir kok gua. Iya, Heng paham, Heng. Ben apa jadi maksudnya mak sedih dah iya kayak laki, Cok. Oh, deket mak. Masalah, marah le. Coba bayangkan kaben, engkau apa kalan 15 kali. Aduh, Saya terakhir saya telok Andri abi anan gubernur, pas bupati, Kapolda terakhir. tuh. Hari Pas Yokom, Ben. Yokom. Ada burung apa boleh kok. Burung apa boleh lah? Burung apa boleh kok bulan tandi modal jale. Masa iya engkau resi oleh si terakhir anan Pak Kapolda le. Iya. Atangi apuasa petong hari petong malam kok lek tak ngakan tak tedung sengenom mabetal pasa perak dari cap bisetong cangkrep ka aing secap-cap ka jilo. Jadi ya lain jaran na jadi ya. Lain jaran goyang na jadi ya. Bubon japo jalan goyang ya. Engkau si anu kanan Kapolda malek kendai. Mak gendeng ya. Oh, Heng. Iya, beni dah iya, Heng. Coba ben sedih, Heng. Ngomong orang sedih rasa sah, Heng. Ada. Ya kapan sedih susah di mah badan sedih bah nyengir deh ya. Ya dah ya baiklah, Heng. Entar lo, marah kok nerusakin si buru. Marah pikir lagi kapan le. Engkau dia se mele jampi-jampi le. Jaran goyang jak. Goyang tak masuk ni bagi jaran nak minggu le. Pas dia gara-gara pintar tandi modal ngol. Are mare telasan deh lah. Minta kabin. Berarti kerajaan nam lo gun goyang ada do. Iya saya pikir lek jeri yang kok coba melejaran jadi tak ada tuh nyalek pas dia ngok mari telasan dia lek burung aja lek burung ati bir ya lek. Ada palang Gara-gara kok tandi modal ya lek. palang ben, Heng. Kemagi atara tolo sabareng mana lek mendi solusi ben lek. Ben kan beda kan jual lek mana lek. Ben butuh solusi. Solusi. Hari minta kon dorong Korea. Neng lo, Heng, dah ya, Heng. Ben mon Arya terus solusi yang interview beliau 24. Iya re aku tuh nerokok ngamen. Ketimbang ben tak nemu boleh lah kok. Amun berak ngamen ndak oleh napa. Cak ngenteng akhirnya ngamen kayak kok saare ruah kotor rare 1 juta bisa 2 juta. Aro kotor ra. 1 juta bisa ka 2 juta. Boh iya. Satia bulan ras dina wal dele recep bulan recep satia. Iya. Recep rebe pasah. Boh. 3 bulan mun pas benare jadi ya. 1 juta Kan 30 juta, Bang. Apaan mbak mun 30 are 30 Kan 30 juta. 30 Iya. juta. 30 juta. 30 juta. Pas kali telok Boh mangga. 90 juta. Cocok. Ngono jere. Boh iya kotor lagi. Iya, bersena lek. Iya kemet.